nya sian nya da electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Jamrang Shilo pat ka liang no shaka e thamka Football Secretary ke Shillong Sport Association uba Freddy Kharpran upentep ba ke jing ilakai ke bakhaddu ke OC Blue Shillong Premier League kan long hagani ke singi sajjan jong tayo kata ke khat santrek hakapor sanchiteng janmet ha SSC Stadium First Ground Polo Yartli ki team ki banmi badan banyakun khaddu artat hagani ke lempong long ke Maulai Sports Club persha ya ke Shillong Lajong Football Club Ukongsan ubanja donlang hagani ke janmet pan penkot yakni ke lempong ilakai unde menteri bakmi yakatnat sports and youth affairs uba Shakler Warjeri kendiat chapangani ke jingkon hapre kini ke artli ki kinhon lada kmi bnya ya ke me ya khen point kum makalong menta ke Maulai Sports Club ka don halodu jong ke me hadin bakala khor sausan point ni ki khatnyo sin ilakai bakala dep par ke goal difference ka joka kalong southway kadba ka Shillong Lajong FC pat ka don ha ka kerdan ka baar hadin bakalayo bakan khur saupu ar point na ki khatnyo sin ilakai ki bakala dep par ka goal difference ka jongka kalong sanphau goal